салом алейкум бародарои азиз, салом ба ҳар як обуначии ҳамин канал. бародаро бовар кунед, ҳамин апа тӯли як ҳафта пешниҳод кардистак бениҳоят дар шароити вазнин қарор дорад. чӣ мешавад ки мову шумо 100 рублай, 1000 рублай, 10 рублай ҳамин апада хайр кунем. бениҳоят шароитиш вазнин. бовар кунед, ҳар гоҳе ки ҳамин апа менависаю сообщение рӯӣ мекунад, ҷигаром реш мешавад. ин апа дар як квартира зиндагӣ мекард. аз ҳисоби наёфтани маблағ аз квартира мақсад бировардиянаш соҳиби квартира гуфта ки ман квартира дига одама мешинонам, ҳозир ҳам як ҷой ёфтагием, бигем 4 тарафтон дар дуруи битон ҳозир ҳамин апа зиндагӣ дорад. беҳад шароитиш вазнин, чӣ хеле ки бачашона мебинен, вообще хов карда намешавад. мега бародаро биё ҳама каса даст ба даст шема, то ҳадди имкон, то ҳар миқдоре ки қувват ба тавоноӣ чанд қадаре ки зӯри мо мераса ҳамин апара дастгирӣ кунем. ман боварӣ дорам чӣ дар ин дунё чӣ дар ӯ дунё подоши ҳамира мегирен. ин апара гӯш кунем, бо апа чӣ мега худаш. ҳамин зиндагӣ ҳафткор шидам, намедонам чӣ кор кунам. намедонам дарди бехонагиро бихӯрам, дарди танаи худма бихӯрам. дорура гирифтем нашид, болои ҳама бо бари пом дад чизе биромай билағзагӣ бировардаги чирк зардов гирифта. мара мефора ки дар рӯи экрана телефон бибирам ки мара навор кунӣ, дастгирӣ кунӣ, лекин наметонам рагашт охир. салом алейкум акаҷоно, аз шумо хоҳиш дорам дастгирим кунем. саломатим хуб нестай. ман дар зиндагӣ не падар дорам, не модар. отову чам мурдагиай, ман акаву дудар надорам. ман ҳамин худо баракат битам, момачайфа дубор наворим кадай алло баракат бита бачаи ғариба ки мара дастгирӣ кардан. ман дору колма хайр харидам, чӣ кардам, дору колма гузарондам, ҳам бачаам касал шидам, худам касал шидам. хай худма личени гирифтем, тавобат кардем, шикрона худо ба нами шикрона мекунем. алло баракат ҷамта бачаора ки мара дастгирӣ кардам, ман дору колма гирифтам, намеқашидам. илтимос бародаро ягон сухани бадам нагӯед. оли мара мегӯед ки ин қасума куҷо кадаем. ман акаҷоно ба зарби дору колам. ман ҳамин дору кола мехарам, камтар бетар мешавам, бо ҳамин ба зарби ҳам таблетка мехӯрем, бо мехезем. ман ҳам худам касал шидам, ҳам бачаам касал шид. ҳай бо суми хона, суми об, суми сибед метавам. ҳай бо зиндагӣ ҳечи намеша. озин ҳамин лоқи пари ман ҳамаш нафтари ҷамъ кардагӣ, киҷо барам намедонам. мара мега ай хона бихемо, хонаро чапа мекунем, киҷо рафтан ман намедонам. бародаро илтимос мекунам, ягон сухани бадам нагӯед. як даст гирифтона як борига бирасонем ки ман ҳамин квартира ягон ҷона биём ки мара сум мегӯяд. мақсад барам ягон ҷо дахна ягон квартира бо биём, ягон сум бутам бишинам. ҳамин дили фарзанд, дили модар месӯза барои фарзандаш. не ки ку падару модар, ку отовчия ки духтарша бина азобша ки дар ба дари квартира гашта азоб каштесам. ки куҷо барам, ман намедонам. охир мара мефора ки ман ҳамин декучи дорам бо яис ҷабрам ки мора мефора одамои дигари ҳавас дорам ки зиндагӣ дошта бошем, зиндагӣ хуб дошта бошем. лекин ман худам одами дармандӣ, худам одами касалӣ ба зарби дору колам куҷо барам намедонам. одамзод дар дари зимистон шида сагсагаки дари хона сирш намекунам. дари зимистон шидаса куҷо барам.
پدری مادری ما باشه یا اکا و دادری ما باشه که دلش با خواهرش بسوزه یا با فرزندش بسوزه. چیکار کنم دیگه؟ برادر کجا برم؟ التماس میکنم یک دستگیری خطا نبرسانه که من یکان جا بیام و قلم برم. قطعه میگوده که خود من برم جا کنم یک کلان شوه با همی دستگیری شما نمیشوه. من در کوچه بوندم بگو میشوه. دیلم نمیشه بچه های غریبه بگو که من دستگیری کنم. من دیلم میسوزه. نیک چیکار کنم؟ زورم اومده. ما هیچی بخواه خرسیدی ما برادرو نمیبرم بگم که بیا مرا یاردم بده. ما یکان کلانی ندارم که در تاری سریمو باشه مرا نگاه کنه که خیلی مقصد بگم یاردمون بده. نه ده پای دارم کسلی خچون این لبا زندگی خچونه. در این سال زمان هیچ کسا نمیبردارم. من گفتم همیجا بچه که میخونده مثال حواس هرمونش میدیدم. که من خودم یک گودمی درمانده مخه. التماس میکنم برادر و یکان سخنی بر به من اگه درونم درمان چیده. من همین زندگی افکار شدم نمیدونم چیکار کنم. مرا نمیفوره هرز خودم بگم در روی اکران تلفن برام بگم مرا یاردم بده یاردم بده. دلم میسوزه برای بچه غریب نکی در چیکار کنم آخه مرا زورم اومده. ما یکان کلانتری ندارم که بگم مرا دستگیری کنیم یا که پدر مادری ندارم بگم مرا دلش بسوزه با فرزندش جا کنه. در زمستان ما که جا برم نمیدونم. در میدان قدیم دلاق موندم. خیلی گرم میشه که یکان جا میافتم در زمستانش ده یکان جا ده دیگه کوارتیر نمیاوی. مرا میگم یه خیلی دم که این قسمت چیکار کردی چی کردی. من الان برکت به تو بچه غریبه دستگیریم که ما بازار بیام و افتم دارو و کل فقط. سلام علیکم اکا جناب ای شما خواهش دارم دستگیریم کنین. ما در نمی خانهایی که نو آمدگیم این خانه ها گردش همش بیتونه نمی زمیشانی بیتونه با درجه گرمه که نمتری نفست میگیره. اینجا با سری رای که ما در اوی بانده نمیتونم میتری اولی نداره نمتری یک سری رای موشین رای. ما یه زنک خدم تاقای میترسم در اوی بانم. التماس میکنم برادرها خواهش دارم یک دستگیریم کنین. ما دیگه یکان جایی برای رفتن این ندارم. باورم کنی نه برادرم من نمی ای بانی باشه گفتم که در نوار میگم ایزا میکشم خیلی میره بگم بری پام در چیزی شیده بلاغ زاگی برواردگی چرک زردو گرفتگی او را ما ایزا میکشم که در نوار خود مقصد بدرک نمیشم. تو ای زورای گرمی را ای زورای چیره نفسم میگیره در این خونه. باور کنی نکه جانا شیشتن همی شوانه که چیکار کنم. من یکان کلانتری طوری سر ندارم که مرا نگاه کنن. نازمی در اوی بانده نمیتونم. میترسم که هم در اوی بانم سری رایم خیمو زنه که میترسم. یه گرمی بسیار در نمی جمع اومدم در نمی خونه.
در این خونه آمدم شیشتم دیگه نمیدونم خیلی دیگه برادرها کجا برم موازید نمیدونم دیگه کجا برم نه به من نه و تای نه و چه که دلش به فرزندش بسوزه نه کودو داری ندارم که بگه که به خواهرم در خطی کوچه موندگی دلم بسوزه بگه مقصد جام کنه یه ده پای دارم خیخچون به چرایی لبا زندگی خچونه چیکار کنم دیگه یکانجا ندارم نمیدونم دردی به خونگی را بخورم دردی تنهای خودم بخورم ای گردا و ای گفتی گپا تمامی جام درد میکرده گفتی گپا همه دارو را گرفتیم نشید بالای همه با باری پام داد چیزی برا من بلاغ زگی برآوردگی چرک زردو گرفته رگشته ساز نمیتونم چیکار کنم مرا یه فراکی در روی اکران تلفن ببرم که مرا نوار کنی دستگیری کنه نیکی نمیتونم رگشت آخه ای سوره گرم میره نفست میگیره در روی کده نمیتونم آخه برای میترسم اولی نداره سری ره که جا برم نمیدونم وای خاطری فرزندم التماس برادرها خواهش میکنم یک دستگیری کنیم که همی سلامتیم خوب شود این فرزندک من نگاه کنم در این سال زمان هیچ کس نمیبردارم که جا برم با یک کودکم خواهش دارم التماس میکنم یک دستگیری گم کنه